Inchai chak Pu Vanlalkulha kan chanta aziak tu hi Lalthlamuana Ralte ani pakhatna Pu Vanlalkulha Ralte lel chun hi tunma not van lai phai pachak zinga alangsar bera Inchai chak le inbuan chak ani na hian zoram khovel adeng chuak bok ahun lai na na khachuan zofa te zinga ahming shelo an om kher lovang Indo pui pahni na lai khan Japan Indo thlona ten North van lai phai khwa boman thlaka bompuak le silai muleng kara chuan pusang hleya ina mi then khatan tlan khoma mangang takin an tong trai ruala maktak main chu in chu bom le silai mu in adeng ve hau lo maya chumi nu thlakhat le achan ve emo chowa chuan pusang hleya nu pui bibyak veli chuan ni som paruk me sang khan chakwa somli palia nawaneya ahminga Vanlalkulha an sata nge ani pahni na pukula hi mizo in buan champion reiber ani Inchaya po champion reiber lo ni to bok infiamna lama abul channa atan kumsang kha chakwa somruk pahnia mizo in buan biate zona champion ani kumsang kha chakwa somruk pathuma serchi block development sport a in buan in suknor thir tiang khole adanga a champion le a kumsang kha chakwa somruk palia khan kumsom ni mi chau ani lain lamwala mizoram in buan puya champion ani hemi tum hian zoram chimle mar chakle thlanga tangin pachak somli panga antel group thuma anthena atopa mi pathum an final ta ani Shangzika daizo le lian luma darlon nen an pathumin final khelin chakber ani a kumsang kha chakwa somruk panga a mizoram in buan pui voi ni na a po finala lian luma darlon le do chhuama khobung tenen anin beya champion loman alale ani kumsang kha chakwa somruk panga khan lamwala mizoram pum huap Inchai pui an huai hota a champion le a hemi truma hian ama chautu biak sanga le van kunga champhai ve te chu a hne ve a champion loman cheng sangkhat adong mizo in buan le wrestling mizo style le India style la te kumsang kha chakwa somruk pali atanga sang kha chakwa somsari pasari kumsom pali chung mizoram champion ani Republic venga achena ina Mizoram Wrestling Association MWA buat sai Inchai chak zomna a kumsang kha chakwa somsari pahni atanga sang kha chakwa somsari pasari thleng a championa soito angin MWA din ma po hian Mizoram pum huap champion alo ni to ani kumsang kha chakwa somsari pasaria F tlang siaman ahnia sang kha chakwa somriat pathuma F tlang siam hi ahne le a Lalkulha le F tlang siam ate Inchai hian zoram khovel adeng chuak ne thin le a sang kha chakwa somriat vela no pangte chuan an la shahlom anga cigarette kor chapin an hala Lalkulha le F tlang siama anin chai tir thin pathumna hengba ka hian infiamna danga po lomandon dang ala nei nuala lungden fit somthum pakwale thir tiang kho fit somli pariat 7th All India Forest Department Sport Meet Lalthlamuana kumsomnga pangami ani to chungin lungdena gold medal alatheya fit somthum pakwa dengin record thar asiamani kumsang hiya chenaya pathumna ani lebok palina pukula hi apalen baka achak hlea awanglai hian infiam le insoizoi apeya thau chia ani ngai lawa fit rugle inchikhat ani a keji somriat panga ani tlang puya a omlen lampo inchi somli pathum ani thin tumkhat chu ITI venga tanga Republic biak in bul thlengin kongpo omu malwak lawa len hui thingzai char tin tunlai char tin aya diktak fit som pahnia sei paruk apu biak tluanga in sakna tur voi khata apu chawani tin bu trin riat aphur zo boka tui a choi po in ahmalama chin ni ahnung lama chin ni akota trin khadang ala khai tel thin pangana Forest Department a thok turin la kania kumsang ni pariata deputy ranger in apensona a upat nuwa hian Trisel lo na in atlak buaka
sang ni som pariat atangin wheelchair a thuto a tun nai khan stroke awangin Trinity Hospital a da lu ani a ICU a hun eng mo chena om nuwa Inchai chak pukula chu September ni thum sang ni som ni pani chonudar ni le minute som ni panga khan aborelta ani. Source hi the Aizol Post August 31st 2022 and Chura Tualena North Vanlai Phai le chevel ani